AI ikora amavideo neza cyane ku rwego rwo hejuru. AI ishobora kuba yagukorera video zivuga mu Kinyarwanda cyangwa se mu Cyongereza cyangwa mu Giswahili. Muri iyi video ngiye kukwereka ukuntu wakora amavideo meza ukoresheje AI, ukoresheje ndetse n'amafoto wahaye AI kugira ngo ikorere ya video. Uza gukurikirana ino video kuva kuri 0 kugeza irangiye, uraza gusobanukirwa uburyo wakwikorera video utiriwe wivuna ukoresheje text. Noneho turaza gukoresha application ebyiri. Application ya mbere niyo bita AI. Application ya kabiri iraza kuba n'ubundi ari AI ariko turifashisha ChatGPT. Okay, ngiye kubikwereka rero. Niba utarakanda subscribe nyaboneka yikandi. Nge ndi Kevin, wumva hano ni kuri Kevin Digital School. Niba uzajya bugira utuntu twiza tw'ubwenge tugiye dutandukanye. Niba utarakanda subscribe rero nyaboneka yikande ufungura inzogera, kubera ko turashaka aba subscribe byibuze bagera ku 1000. Okay, nitumara kubagira tuzagenda tubabwira ibintu byinshi ndetse n'amabonus menshi agenda akurikiranye. Okay, niba uri kunkurikirana rero twagiye. We kintu uri bukore, niba zino application utazifite have mbaza nkwerekana wazikura. Uraza winjire muri Play Store. Muri Play Store numara kuhinjira uraza usakingemo iyi application yitwa Grok. Dore imeze nk'ingi kano gashushanyo uri kubona. Ngiye bari kumbwira ngo nyupdating. Bivuze iki? Ngiye nyifite muri telefone. Ntabwo ndi bu updating. Okay, numara kwa gusakinga iyi ngi uze usakinge ningi yitwa ChatGPT. Ariko sinizera neza ko hari umuntu waba udafite ChatGPT muri telefone yawe yiwe kandi ari umucontent creator. Ntabwo bishoboka. Okay, ngira ngo nkuko ubibona dore ahangaho buretse tubabanze bayiduhereze. Urabona ko ni ChatGPT. Na hano nabwo bari kumbwira ngo nyupdating, ariko mu byukuri ngewe ndayifite. Ikindi kintu cya kabiri turi buze gukora, turaza twinjire muri browser yawe. Niba wowe ukoresha browser zitandukanye, mbese ahantu ukura amafoto ahariho hose. Ushobora kuba ukoresha Facebook, ushobora kuba ukoresha Instagram, ushobora kuba ukoresha n'urundi rubuga urwo rwose runaka. Ariko kubera ko ngewe nkoresha iyo ndi kudownloadinga amafoto nkoresha Chrome, have nkoresha Chrome. Ninagize urugero have tubanze tudownloading ino foto. Iyi foto ni ya Kisekedi. Okay, turaza tukande download kubera ko nge naidonze ntabwo ngewe ndi bukande download. Okay, ahubwo have downloading indi foto, wenda downloading indi foto wenda n'urugero have downloading ifoto ya Kagame Paul Kagame. Okay, have dusachinge gutya, turategereza gatoya turebe ko nawe amafoto ye bari buyatuzanire. Okay, biterwa na connection ufite, ariko connection ndizera ko hano tuzifite ziragenda zihuta kabisa, ntabwo biri bugende bidutinze. Okay, ngira ngo urabibona hano nabwo batuzaniye amafoto. Ikintu turi bukore, uraza kandi hano handitse image hano gutya kugira ngo bakuzanire amafoto ubone n'uburyo uya downloading. Okay, turategereza gatoya nanone. Okay, bategereza gato turebe ko batuzanira amafoto arushijeho ayangaya turi kubona. Okay, ngira ngo uri kubibona dore ayangaya na amafoto. None turangiza have downloading ngi uraza uyikandeho cyane. Ngiye uri kubona ndi gukoresha mouse, kubera ko ngiye ari mouse ndi gukoresha, wowe wenda ukaba uri gukoresha ukaba urimo urakora ibintu ukoresheje intoki. Uraza uyikandeho cyane kubera ko ngiye ari mouse nkandaho rimwe ryonyine, ndakandaho cyane gutya nindangiza nkande download gutya. Okay, urabona ko ifoto yacu yamaze kwidownloading. Okay, ariko zino zirahagije. None ikintu cya kabiri tugiye gukora, okay, ikintu cya kabiri tugiye gukora, ndagira ngo uze kunkurikirana akantu ku kandi tugendane akantu ku kandi umurongo kundi. Ariko niba nibutse neza hari video ejobundi nabakoreye ku bantu mutayibonye, naberetse n'uburyo wakora amafoto meza ukoresheje iyi AI turuze kwifashisha. Nkore ku tuntu twinshi dutandukanye. None uyu munsi kiro ni nk'igice cya kabiri ngukoreye ngira ngo nkore ku buryo wakora na video ukoresheje AI. Okay, igice cya kabiri rero tugiye gukora, tugiye kuza twinjire muri ChatGPT tuyibwire iduhereze prompt turi buze gukoresha, hanyuma tugahereza AI ikadukorera video. Urakoresha prompt iyo ariyo yose ushaka. Noneho AI have tuyibwire iduhereze prompt ivuga ku ntambara iri kubera muri Congo. Okay, noneho tuyibwire idushyirire mu Giswahili, mu Cyongereza ndetse no mu Kinyarwanda. Okay, urasakingamo turabisacinga, niturangiza twohereze AI hanyuma iraduhereza ya prompt yacu. Okay, ngira ngo prompt nk'uko uyibona hano bayidukoreye. Okay, ngira ngo urimo uragenda uyibona. Okay, dore ngiyi gutya.
Okay, rero nk'uko bisanzwe urabona ko prompt yacu barayiduha, ariko mu kuyiduha bayishyize mu kinyarwanda. Okay, noneho habe tubwire AI idufatire no prompt, nirangiza iyishyire mu Giswahili ndetse no mu Cyongereza no mu Kinyarwanda, kugira ngo tuze kugenda tuzishyiramo zikurikiranye akantu ku kandi, ku buryo nawe nuza kubikora bitari buze kukugora. Okay, turayibwiye idushyirire iyi prompt mu Giswahili, mu Cyongereza no mu Kinyarwanda. Okay, ngira ngo uri kubibona hano, urabona ko prompt zacu zirakurikirana. Turategereza gato kugira ngo ChatGPT irangize kuzandika. Okay, ngira ngo uri kubibona. Noneho nk'uko bisanzwe tugiye guhera kuri prompt y'Ikinyarwanda. Prompt y'Ikinyarwanda ya mbere dore ngiyi, prompt y'Igiswahili ya mbere, iya kabiri dore ngiyi, prompt y'Icyongereza ya gatatu nayo dore ngiyi hano, dore ngiyi ahangaha gutya. Okay, noneho ikintu tugiye gukora twebwe tugiye kuzikurikirana. Tugiye kubanza duhere kuri iyi ngiyi iri mu Kinyarwanda. Okay, ni ukuvuga ngo turaza dukopiye iyi ngiyi ya mbere iri mu Kinyarwanda gutya. Okay, uraza uyikopiye, turangiza kuyikopiya turahita tuza dusubira inyuma tuze muri ya ChatGPT yacu. Okay, sorry gatoya, ni ukuvuga ngo turaza duhite twinjira muri ya ChatGPT, duhite twinjira turahita twinjira muri ya AI yacu. Niturangiza hano muri AI turasa nk'abasubira inyuma gatoya hano, kubera nabanje kwinjiramo. Urahita uza ukande hano hantu handitse photo, uhita ukande hano handitse animation photos, bivuze ngo urashaka ko bagukorera video. Numara kuhemeza gutyo urahita winjira muri ya mafoto yawe, nk'urugero have duhere kuri kisekedi gutya. Niturangiza tuza tumupestingemo hano gutya. Niturangiza tuze dukanda hano twashyizemo ya text ya prompt yacu gutya. Niturangiza tuze dukanda hano kuri aka karongo duze dusendinga gutya. Okay, utegereza gato, numara gusendinga utegereze ya video yawe batangire bayidukorere. Okay, urategereza gatoya. Okay, urategereza gatoya, urabona ko video yacu batangira kuyigenerating, ntabwo bibitinda, turategereza gatoya. Okay, ngira nk'uko ubibona video yacu imaze kurangira. Noneho have tuyikine, niturangiza twumve. N'uburasirazuba Okay, niturangiza tuze tuyidownloadinge hano gutya. Turaza dukande download kugira ngo bitaza gutinda. Okay, niturangiza gukanda download, icyo turi buhite dukora turahita tuza dukuremo. Icyo turi bukore turaza dusubira inyuma hano gutya. Niturangiza gusubira inyuma, niturangiza tuza dukande hano kuri ka kantu k'ifoto, tuze dukande hano kugira ngo badukorere ifoto, badukorere video. Niturangiza tuza dukande kuri no foto ya kabiri. Okay, biraza gutera ingende gushyiramo zino foto, kubera yuko nshaka kuza kuzikurikiranya, nawe biraza guterwa n'ibyo uri buze gushaka. Niturangiza turasubira inyuma gatoya, niturangiza tuze muri ChatGPT. Okay, turaza gusubira inyuma gato, niturangiza tugaruke muri ChatGPT. Ngira ngo nk'uko bisanzwe wabonye ko twabanje gukoresha prompt y'Ikinyarwanda, none have dukoresha y'Igiswahili. Numara gukopiya y'Igiswahili urahita usubira inyuma, nanone uhite usubira inyuma, uhite winjira urahita usubira inyuma winjire nanone muri ya AI yawe. Niturangiza turaza duhite dushyiramo ya prompt ya kabiri y'Igiswahili twamaze gukopiya. Niturangiza tuze tuyishyiremo gutya, niturangiza dusendinge gutya. Okay, so rero gatoya turaza tuyishyiremo ya prompt yacu gutya. Niturangiza turategereza gatoya cyane turebe badukorera indi video ya kabiri. Nkwibutsa ingi ni video ya kabiri dukoze, ingi ni video ya kabiri tugiye gukora yo mu rurimi rw'Igiswahili, dusigaje yo mu rurimi rw'Icyongereza. Okay, turategereza gato cyane bayidukorere, bamare kuyidukorera. Okay, ngira ngo nk'uko ubibona video ya kabiri bamaze kuyidukorera. Noneho mbere yuko dukora video ya gatatu nk'uko ubibona, ngira ngo bite naho video imaze kugera, ngira ngo nawe urabizi ikigomba gukora. Niba utarakanda subscribe nyaboneka ikande hakiri kare kugira ngo ufungure inzogera ujye ubasha kugezwaho n'ibindi biganiro byari byose tuzatunyuza kuri no YouTube channel yacu ya Kevin Digital School. Okay, niturangiza tuze dukopiya ya yindi y'Icyongereza nanone.
Okay. Yari igiswahili tumaze gukora niturangiza tuza dukopiye noneho n'icyongereza ndetse tuza duhite twongera nanone tuyipestingemo AI dukorere iyindi video. Numara gukopiya text ya gatatu, okay, urahita zana none winjiremo hano muri ya groke yawe, nurangiza usubira inyuma, nurangiza uze wongera ukande kuri aka gafoto gutya, nurangiza uzukande hano handitse video gutya kugira ngo ukorere iyindi video. Okay, niturangiza turareta tuza dukande none kuri ya foto yacu, niturangiza tuza dushyiremo, niturangiza dute tuza dushyiremo ya magambo yacu twakopiye gutyo. Rero dusendinga gutya, niturangiza dutegereze gatoya bongere badukorere indi video ya gatatu y'Icyongereza. Okay, muri hangana gatanu nubwo video yabaye ndende, ariko guys ndiza neza ko wakanze subscribe, like yo ndabizi ko wamaze kwikanda mbere, ndetse uze kwandika n'igitekerezo muri comment numva ko hari ikindi kintu twakwigisha. Ngira ngo urabibona nkuko bisanzwe video yacu ya gatatu bamaze kwidukorera. None turangiza tureta tuza dukande hano handitse download. Okay, niturangiza dutegereze gatoya. In Eastern Congo, kwa DR Congo vita vina amakuru masha itara ibaraba ipiteji ya Congo iterwa na makimbilani ya muburasirazuba bwa Congo inteji ya maroro. Baada ya hotuba kali ya rais kuhusu usalama mashariki, wananchi wanajapo munani serikali yangu imejipanga kurejesha amani mashariki mwa nchi. Tunatoa wito kwa umoja wetu na ushirikiano wa kikanda. Icyo turi bukore video yacu niziba zimaze downloadinga, durara tuza twinjira muri file yacu, hanyuma tuze turebe video zose ziri ku murongo nkuko twagiye tuzikora. Okay, okay, ngira ngo nkuko ubibona dore ngizi za video zacu. Okay, turahera kuri video ya mbere. Amakuru masha itara ibaraba ipiteji ya Congo iterwa na makimbilani ya politiki n'ubutale ya bongi la kinguka Rwanda fa. Okay, dore ngi ni video ya mbere twabanje gukora, have twumve ni ya kabiri. Mashariki mwa DR Congo vita vinaendelea, waje sapo wanidiana. In Eastern Congo, conflict between M23 rebels and the army has caused a crisis. Okay guys, kanda subscribe niba utarayikana, umbwira ikindi kintu nagufasha muri comment. Ciao ciao, Imana ikumere umugisha wowe urebye video kugeza irangiye. Imana ikumere umugisha kandi nawe uri buze kugira ikibazo uri bubaze muri comment kubera ari wowe tubereyeho, naje mpite ngusubiza mu kanya. Ciao ciao, Imana ikumere umugisha. Welcome to Kevin Digital School, where learning meets innovation. Explore endless educational opportunities. Our platform offers various courses ranging from technology to arts. Dive into a world of knowledge at your own pace. Join a community of learners and connect with experienced instructors who guide you every step of the way. Our platform is designed for all ages, making education accessible to everyone, anytime, anywhere. Sign up today and unlock your potential with Kevin Digital School.